Lamsoko joto no friend songtini bising haini hai update nai lepi unai part time job notification hinkhe je samung nai to goi mayangi tongke nirok channel wise puran krwngdi tonglaidi daily no ma haike update sokphai ke nirok dati daiti ne call khlaigi ama haike nai to goi manai samang hinkhe channel wise puran krwngdi tonglaidi je pro update mane apran call khlaidi nirok horo tabo ang je pro horo no update jogotani hoke nirokni bagi kahani bagi nirok salo naimana bagi he daiti daiti ne ama haike horni bisingo no roi rogo haini bagi whatsapp group join khaina ka ke nirokni bagi belaka hanai whatsapp group join khaina laide je whatsapp group join khaina khoro te nirok samung nai to goi tong hangke inge government job rok notification jago o channel bisingtwi nirok joto no nugui manai inge kaisa important date nirok no saklai gi rograna friend song nirok je class 1 10 ba haike 12 nos exam ni nos ni board ni bisingtwi nirok exam rona hiwa sogoi tongnai rok nirok angbai krwngdi daiti ne haike nirok exam mo haike percentage kabang nagai mark kabang nagai nirok khlai manai class tak monodi online application start hota boni rok season class 1 class 12 haike ba 10 oma hai nok jefa stream na boino o board ni bisingtwi nirok science arts oma hai stream nagai nirok yang admission nagai mango te percentage bo kabang nagai manai inge daiti na mai krwngdi sigango late fee march ni siming 31st July 2000 tabo oma hai season ni tongmani tabo October ni bagai inke bol light pai ha tabo September ni siming 16 September ni siming tabo January 2024 jora hange without late fee najagai tongo late fee najaya kanai inke ni rohani bagai daiti ne nirok krwngdi am haike admission nagani bagai wansokgui tongnai rok haike ni percentage ko ang nagai manai inge daiti ne om hai admission ni bagai krwngdi ani whatsapp group go niyok join khaina gi haike angbai krwngdi video description no link roja tongo nirok share hagi naibani inge pari tini update no nail lesine nirok samang naitoi tongmani no wanted distributor for of a leading branded TMT company wanted of office manager including sales and marketing for Agartala, Tripura. 3 years experience, age 25 to 32, graduate. Own vehicle must ke nedi kaisa distributor kaisa leading branded ni go TMT company office assistant office ni manager office manager ni bagai te sales te marketing ni bagai post ni go narak jangnai nge ni rogu samuni ko part time job ni ko rok interest nake khlai manai teni rok ni experience bo tongkhe janai 3 years ni experience tongkhe noni bagi belake hanai noni age limit tongani noni 25 ni siming 32 years nge khlai manai graduate ngani nangnai inke te bike rok bo tongani nangnai jeke fan hage broni whatsapp broni email id ko ni rok ni cv pathogui manai salary rok bro bai salai mani bisingtwi ingnai broni email id ko ni rok ni biodata pathogdi tmt2020@gmail.com or jago nirokni pathogdi email lo broni email lo nirokni biodata 10 jini bisingo no pathogui manai haide nirok je brok nirok select khaila hangi nirok no call khainai haini bagi nirokni biodata rok broni whatsapp broni email id go pathogodi inge pare next na lipinai vacancy pathological labor jonno lab technician chai full time with marketing jugota BMLT MLT minimum 1 year experience आवश्यक 2 wheeler आवश्यक থাকতে হবে kaisa pathology ni go samang omo part time full time khaya ni bagai marketing khlaya ni bagai nirok ni experience tongani nangnai BMLT MLT minimum 1 year experience be tongani nangnai haike samango krwngdi manai te bike bo tongani nangnai bro ni contact number krwngdi manai salagi nedi 9366536867 o contact number krwngdi haike bate kaisa 9436126693 o contact number krwngdi haike nirok samang krwngnai hinge pari next na lipinai look chai wholesale medicine dokaner jonno look chai wholesale dogan ma hai medicine bitigo khage ni go nirok part time hai ga private job khaiga ni interest tongke broni mobile number krwngdi 9436123234 hai ke bate kaisa 8794027933
contact number krwngdi nirok je wholesale medicine dogano samung khlaigani interest tongkhe part time job ni ko hinkhe tini ni update asung sinai friends hinkhe tei singkango samani nirokno je nose boot ni bisingtwi NIOS hai ke ba national institute of open schooling board ni bisingtwi nirok madhyamik hai ke ba class 10 12 pass khaigani interest tongkhe ba nirok angbai krwngdi hai ke percentage kebang magai ni nirok pass khlai manai hinkhe tei nirokni friends song no share kalaidi borok bo je madhyamik fail rok phanangui tong hai ke ba 12 fail phanangui tongoi pal thakjagui tongnai rok noma hai ke daite ne krwngdi noni bage belake hanai tak late fee hai ingya khosukang hai bagai zero late fee ngai thangke nirok ni berang magrang ngai thanai hai bagai daite ni krwngdi hai ke daite admission registration fee daite ni registration khlagi narokdi hai ke nirok bagai belake hanai asu jaro nang sinai friends song tini ne update kanane update magani bagai je puran krwngdi tonglaidi channel bai tei whatsapp group bai join khaina laidi hai ke daily update magani bagai jotona na hambai